and then so yemo akwa babra Adom TV bedroom health tips na wotwe mu nyina ye kasa afa fibroid ho eno amu amu hia ye no de dog bo ni nyina tofa de emaye enne ye to so hia de kodia de fibroid no eba maso ha adwen pa fasedama endpoint ko be pate clinic one mother romanti enene ye de doctor Penny Dr. Frimpong edi enkomo afa eye fibroid ho ti se no wantie mpo a enne tie adekode de fibroid no ever dog na se na se ye da se pa adu abo ni nyina fibroid ne tofa na next year ye de na causes fibroid fibroid na kasa the causes kasa up to now it is unknown sir research bi antimi nkyere ye say ofa junction we so abehia fibroid na ofa ha obehia nemum ye woniema bi a wo ya etimi boa ema ne ba okay enti ye nima de kopotia de ba na ye woniema bi e boa ma ne ba na ye be gyae ne ye be gina ne ma e boa ma ne ba eso niema ne bi ye enuane a obedi ebi ye dura obenom ebi ye wo lifestyle eno ne timi boa ebi so kra timi ye genetics etimi wo abusuam enti se wona na bi nya fibroid a nso betimi nya bi ama na yie na ma bi nya fibroid a nso betimi nya bi ama na yie na ye ba nuane side ne dia na enuane wo do bebre enuane bi ti sa processed food nuane a ye nim nyina ye ka processed food an konkomu nuane ene enuane a ye yagu sachet mu ni ade a wo store a wo to ya na wudie eno da nchen a enam ahodo nyina except fish pizza sausage ne those mojanama onim nyina so oba yire no hudi a etimi boa emane fibroid etimi benyini and fibroid ni nyine ankasa na ya na ejina oba hormones no so your hormones regulate oba nsabuo oba kosuato oba so befa nyinsan saa no mani nyina so oba benya atenka for sex empo eni a oba befu nyina no your hormones regulate saa no ma no na se hormones ne be ye imbalance da na fibroid tai nyini ntem and your particular two hormones here very working on fibroids ma eboama ni ntem eyipa the din kan estrogen and progesterone so these two hormones they won nuane bia odi eboama na boro so ntem ebi na ye mojanama me boss yi kosua enso so eka ho srade aduane a yedi anuane a ye kye ne bebre a yedi ene konkomu nuane ahodo bebre ene empo kubensuo na kubensuo enye na mo yes so vitamins bebre but oye ohudia eboa edi aduane na nsuo ni nyina nsuo ni in particular nutrient bebre sin aduane no mpo ye di aba high kubensuo boa ma obipi eye normal etimi mane mo bebre na ye okay woni pedua no but e raise estrogen levels estrogen level no na se ekobro so a o fibroid benyini ntantem nti se onye hu so o fibroid pe kubensuo nya aduane e wo se wudi so okay mo kra so hu a onye hu so wo se mi hu ye dia hu ya betimi adi ne mo mze she ho na enyi na ebe ni do mo number no che beto so number no ye 0249 200 555 0249 200 555. Hey, Amaya, who wants some more? Nina, just a health tips so now, but here we keep winning our Casafa fibroid and a dog say, Yanima, the Kodia Potin, and so near maybe one more and one would you send no to me the fibroid grandma, a home come on and a ye, your friend. Although the home nothing to move your dear amount, Fasedama endpoint for your pate clinic, or Roma, and I'm come ye day every war. It's a member don't call and check a prostate or yes, can you free at the amount 0244 867068. Ochna and pound one day or Sabre ya can your home, Debetos. Yada say yamo kwa baby me Adom TV bedroom na uguso channel. Yada so mre no adaje a wode my health tips in enti. Mr. Fibroid no nti me sure say ba na wafa dog number no ho we na edi nkomo so no so se etime de bra e endpoint homeopathy clinic won da romanti ene etime di sa enkomo yi ti me sure wo yare nko ade aye mfre dog na ye ne no eni enkomo beboa ya hwe ama hoden atumi aba